ya rodigeda nenga dzina ni Miss P ndi chiri kari chimbire rote ubva zwino swika shora awara ya vutahe mtshirisi wa Phalaphala FM na chipinga chipiri tafumi malo wa minute ndubva kha awara ya vumalo na vone vha ḓo kona u vha tshipiḓa tsha mbekanya mushumo ya shia ḓuvha ḽa musingo u shumisa nomboro ya 086 002503 kana wa shumisa Facebook ndi Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ri live kha Facebook ra dovha hafhu ra vha live kha YouTube zwino vhone vha ita zwone ndi uya vha tshipiḓa tsha ino mbekanya mushumo zwino mbekanya mushumo ya ḓuvha ḽa musi i khou lavhelesa rine nga maanḓa sa ri tshi khou lavhelesa uri ri khou dzhena kha maḓuvha a matakalo hune dza khou yo vhuya nga maanḓa hopa bva muvhigo hafhanoni musi ri tshi khou pembelela ḓuvha ḽa HIV ḓuvha ḽa AIDS mthetshelesi wa Phalaphala FM nga ḽa u thoma ḽa uno ṅwedzi wa Nyendavhusiku u sumbedza uri fhano kha ḽa Afrika Tshipembe hu na vhathu vha miḽioni dzi swikaho dza malo vhane vha khou tshila na vhulwadze ha HIV fhedzi ra nga lavhelesa a si vhathu vhoṱhe vhane vho to sa thetshelesa kana vha ngo tshila nga nḓila yone uri vha wane vhulwadze hovhu ndi ngazwo ri vhona zwo tea mthetshelesi wa Phalaphala FM uri vha ḓisire muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi vhane vha ḓovha vha tshi khou ri ṱalutshedza lwendo lwavho ri tshi lavhelesa uri zwa ḓa zwa tshimbilisa hani vha muthu ane a vha uri vha na HIV ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Rodigeda. Ndo livhuwa Miss P ndi sangwi na u livhuwa vhathetshelesi vha Phalaphala FM angei nnḓa. Phanḓa musi ri tshi nga thoma ino nyambedzano yashu kha vha tou thoma nga u ḓiḓivhadza vha dovha vha ri ṱalutshedza uri ndi vhone vhonnyi vha bva ngafhi. Nṋe ndi pfhi Tshavhumbya ndi Buzanye Goodness ndi bva Mukondeni. Yes ndi bva kha ḽa Mukondeni. Kha ri ḓo lavhelesa uri kutshilele kwavho musi vha tshi khou aluwa na kualutshele kwavho kovho nga nḓila ḓe. Nṋe ndo vha ndi si muthu wa phosho ndo vha ndi muthu wavhuḓi zwavhuḓi ndi muthu ane a dzindeili na luthihi ndo ḓi aluwa ndo ḓi tou ralo u swika na zwino thi dzindeili lini. Mafhungo a vhutshilo one a tshimbila nga nḓila ḓe tshikolo tsha fhasi musi vha tshi ya tshikoloni tsha nṱha. Nṋe ndo thoma u dzhena primary ya Locha then u bva Locha nda ya Tshikhuthula secondary school u bva Tshikhuthula secondary school ndi nga 2007 musi ndi tshi ḓo ya University ya Venḓa nda yo ita Bachelor of Family Ecology and Consumer Science and then nda i fhedza nga 2010 nga September 2011 nda dzula nga nṱha na u shotha masheleni 2012 nda vhuela ndi tshi ita honors ya Gender Studies. Yes fhedzi a thongo kona u dzhia ngauri ndi hawo ya vha na ṱhahelelo ya tshelede nda sa kona u dzhia iḽa honors yanga. So last year ndo ya University ya Venḓa ndi tshi swika nda vha uḽa ri ndo fara cash uri ndi khou ṱoḓa u dzhia heiḽa honors nda ya nda wana uri hu na khoso nthihi ya gender and violence ino khou shotha ende a i ngo bva na zwino zwi tshi khou amba ndo balelwa uri ndi dzhie heiḽa honors yanga nga mulandu wa heyo khoso ndi khou tea u tou redzhistara hafhu nga vhuswa uri ndi ṅwale heyo khoso. Kha vha ḓo nṱalutshedza uri ndi mini tshe tsha vha ita uri vha pfhe vha tshi vhofholowa u nga bvela khagala kana u vhudza vhathu vhoṱhe nga tshiimo tshavho tsha HIV. Tsho ngita uri ṱhamusi ndi vhofholowe ndi nga nṱhani ha uri ndo ya nda vha muthu we a lwalesa ndo lwala lwa u fa zwavhuḓi vhuḓi ndo vha ndo tea ndo ṱuwa ndo ḓi tou vusiwa nga tshilisi tsha mudzimu. So musi ndi thovhoni dzi fhisaho ndo ya nda ḓeliwa nga ipfhi heḽia ipfhi ḽa ri musi u tshi vuwa hafha thovhoni dzi fhisaho uye u yo thusa vhaṅwe nga iwe. Ndi zwone zwo ngita uri ni hezwi ndi tshi vuwa thovhoni dzi fhisaho ndi pfhe ndi na maanḓa ndi pfhe ndi na dzangalelo ḽa u takuwa ndi u thusa muṅwe muthu ane a vha kha nyimele ine ya fana na yanga. Musi vhathu vhanzhi vha tshi pfha haya mafhungo a HIV hu ḓa muhumbuli wo sokou uri khamusi vha 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 sa pfhi khamusi vha vha tshi tshilisa zwiṅwevho kha ri ḓo lavhelesa lwendo lwavho vha ntshimbidze uri ha ḓa ha itea mini musi vha tshi sala vha tshi vhona uri vha na HIV zwo ḓa nga nḓila ḓe vha zwi wanulusa lini. Nṋe ndo testa HIV positive nga 2014 clinic ya Mashamba mara nda sa dzhie philisi ngauri ndo vha ndi sa tendi zwa uri hetshi tshitzhili tshone tsha tshila kha ḽi shango. Nṋe ndo vha ndi tshi tenda kha uri wa ḓo wana HIV positive zwi amba zwa uri ya loiwa ende hezwo zwa ita uri ndi si dzhie philisi ngauri ndo vha ndi tshi vha ri ndi nga si dzhie philisi u sapota vhuloi uri vhuse muvhilini wanga. So nṋe ndo ḓivha status tshanga musi ṅwana wanga a sa vuwi ndi a hwala second born yanga ndi ya clinic ya Mashamba. Ndi tshi swika clinic ya Mashamba ndo ya nda wana lay councillor a tshi khou vhidzelwa vhathu kha vha ḓe vha testiwe nda ya nga houḽa muhumbulo wa uri nṋe ndi ḓo ḓi wana ndi negative ngauri nda si muthu a gidimesaho nga maanḓa na vhathu vha tshinnani ende nga nḓowelo ya vhoriṋe riṋe ri dzhia ri hovhu vhulwadze vhu waniwa nga vhathu vhane vha vha khou ṱangana na vhanna kana na vhafumakadzi vho fhambananaho mantsiko ngauri onoyo muthu ane iwe wa funana naye arali a sa fulufhedzei u a vho wana hovhunoni vhulwadze. So nṋe ndi a dzhena ndi a
testiwa vari chaumbya ni HIV positive le khansela wa mbusa uri ndibuza ni ḓo vhudza nnyi haya mafhungo ndari ndi ḓo vhudza miyanga mara ndi tshi swika yani nezwo mbalela uri miyanga ndi vha vhudze ngauri tshiṱori tshanga tsho tshi shonisavho sa ṅwana kha mubebi nda pfa uri tshiṱori tshanga tshi nga si ambe kha miyanga nda mbo ḓi fhumula na ḽa mafhungo nga ṅwaha wa 2015 nda thoma vhona dzi sign and symptoms za vhulwadze ha HIV ndi amba nga zwilonda zwisekende zwithothonaho nga maanḓa hezwo zwilonda zwo zwo bva thumuni u swika Jerusalem mara na zwo ralo ne thungo ita tshithu nga zwezwo zwithu so ne vhulwadze hanga yo thoma ḓi vhona dza nga 2018 kha vhathu musi ndi tshi khou ita learnership environmental practice NQF level 3 masipalani wa Makhado mara ndo iswa Waterfall mashudu mavho ya nne ndo vha ndi na supervisor wanga wa vhuḓi vho kona u mbona uri takanani hawo kha nne vha ndungulula vha ri tshimbila hayani u ḓo vhuya wo fhola nne ndo ya hayani ndi na muya uri vhege sala tshifhela ndi ḓo vha ndi khou humela mushumoni mara zwo mbalela ngauri ndo vha ndi sa khou dzhia philisi so nne muzana u bebiwa ndi ndoṱhe na vhathanga fhedzi muḓini wa hashu vhathu vho kona u vhona uri ne thongo takala nga yene ndi khaladza nga vhudzula fhasi na miyanga vha ri muiseni kiḽiniki ri for thaidzo yawe ndi mini miyanga vha ri ḽi tshitsha ndi ḓo muisa kiḽiniki ine ya mashamba ra pfa uri tshino mula ndi mini ne thongo tenda u iswa kiḽiniki ya mashamba ngauri ne kiḽiniki ya mashamba ndo vha ndo ḓi ndo testiwa nda vhudzwa uri ndi HIV positive nda ri mawu ngiseni kiḽiniki ya Mbokota i ṱalile ya tshari ya vuwa ra ṱuwa na mukegulu ri ya kiḽiniki ya Mbokota ndi tshi swika vha ntesta vha ri mukegulu hu ṅwana wawe HIV positive vha mbo ḓi ri ṋea dziphilisi ende hedzo philisi nne ndo zinwa ḓuvha ḽene ḽe ra vhuya nadzo so nne miyanga ndi mufumakadzi ya vhombaho dzikhali mukondeni potari ḽi tshi tsha vha vuwa vha ṱuwa vha khou ri thikhithi ya philisi ḓo tshimbila u sa ḓivha uri u ṱuwa vho ḓuvha u fhela lungano lwa thikhithi ya philisi ngauri nne ndo mbo ḓi hwala hedziḽa philisi nda shela toilet so nne miyanga vha ḓivha uri ndi vhudza u khou nwa philisi mathina neti khou nwa philisi u tou amba ngoho nda fhedza miṅwedzi miraru ndi sa ima ḓuvhani u bva hone nda mbo ḓi thoma u penga musi ndi tshi khou penga khaladzi dzanga vha takutshedza vha ri hai man zwi amba uri kiḽiniki ya mashamba naye Mbokota vho balelwa are hwaliho muthu ri mu ise tshibadela tsha Ilima iṱali nne ndi a hwaliwa ndi isiwa tshibadela tsha Ilima ndi tshi swika Ilima vha ntesta vha ri ndi vhudza inwi ni HIV positive nda kona u tenda uri zwa vhukuma kuma nne mudzimu vho mbidza nga madzina mararu mashamba nda vhala uri ndi H Mbokota ndi I Ilima hospital ndi V so nne ndo adimitiwa maḓuvha maṱanu ya kha rathi tshibadela tsha Ilima before ndi tshi ḓo discharge ndo isiwa kha muṱoli wa muhumbulo nṱolari ndo no vha right muhumbuloni nda firiselwa kha wo nkhantsela nda enda dzhia philisi nda humela yani ndi tshi swika yani ndo ya nda vha na thaidzo ya uri shango ḽi mbona nga nḓilaḓe mashaka na dzikhonani vha ri mini nga nne hone ndi ḓo dovha nda funiwa nga nnyi wa mbilu tshilizi ane a nga funa muthu o testaho HIV positive u fana na nne hezwiḽa zwithu zwa mpha stress nga hetsho tshifhinga philisi nne ndo vha ndi khou nwa mara na musi ndo ndi tshi khou dzhia philisi ndo balelwa rikhavara ngauri nda ndi khou humbulesa so a vha ri ndi vha vhudza uri a si tshiṱori ṋama ya muthu i a fhelela i nga tshisibe nda thoma u fhelela ṋama yanga ya farana na marambo nda tshitsha nda vha tshikelentoni u vha hanga tshikelentoni zwa dzhia fulufhelo ḽine nne nda vha naḽo nda tenda uri nne ndi a lovha so ḓuvha ḽene nda tenda uri ndi a lovha vhusiku vhono wa ḓa ifi ḽihulu ndo eḓela heḽia ifi ḽa ri ndi vhudza ṱanganedza zwine wa vha zwone u nwe philisi u ḓo fhola wa dovha hafhu wa yo shuma hei tshe tshi khou vha ita uri vha sa tendele u thoma musi vha tshi vhudziwa vha tshi bva u testiwa uri vha sa tende uri zwa vhukuma kuma vhone vha natsho itshi tshitzhili na uri ndi khwine vha dzhie dzilafho iḽo ho vha hu mini tsho ngita uri ndi si tende ndi ngauri khamusi hafhaḽa mathomoni ndo dzama u sumbedzisa uri ndo vha ndi tshi tenda uri wa wana HIV positive zwi amba zwa uri u ya loiwa so nda tshi pfhisisa uri a zwiho hezwi zwithu ndi zwone zwo ngita uri ndi songo dzhia philisi a zwiho ndo to loiwa ndi zwone zwe zwa ita uri ndi songo vhuya nda nyaga u dzhia philisi lini vha ri vha tshi lavhelesa vha wana uri tshitzhili tshi vho tshi wana gai ngori vho sumbedzisa zwa uri vha vha si muthu ane a vha uri u vha a khou sokou tsa nṱha na fhasi a tshi tsa tshigonya tshitzhili ndi tou 100% uri ndo tshi wana kha muthu we nda vha ndi khou tshila naye nga hetsho tshifhinga ende ndi sure uri hoyo muthu naye a vha sa zwiḓivhi ṱhamusi uri ene HIV positive ngauri nne ndo ya ndo ri u zwi discovera nda ri u lwala nda ri u fola nda tevhelela houḽa muthu nda mufonela nda mudza uri nabe ndo wana uri ndi HIV positive so ndo khou ri khavho navho a vha takuwe vha yo testiwa ri pfa uri hu itea mini ngavho ngauri nne ndo ḓi wana uri ndi HIV positive yeah thikhedzo nga hetsho tshifhinga ngori vho sumbedzisa zwa uri dzikhaladzi vha vha hone vha tshi khou ḓi thusa thikhedzo yo vha nga nḓila ḓe musi vha tshi vho yo vha ṱalutshedza uri hai khuvhani ndi na tshitzhili tsha HIV nne khaladzi dzanga ndo vha na thikhedzo nga hayani ngauri thiri mukegulu vho ambiwa na mukegulu Rangisi kiḽiniki and then hezwinoni ndi tshi vhuya na musi uḽa uri nne muṋe ndo balelwa u vhudza dzikhaladzi dzanga uri nne ndi lwala vhulwadze vhufhio
ngori ti ḓivho a thi humbule ndi tshi vha vhudza uri nṋe ndi HIV positive na musi uḽa ri ndo ṱuwa na miyanga ngeno uḽa ri miyanga ngo vha vha tshi khou i ḓivha vho ya vha dzi vhone dziḽa philisi vha dzi vhona uri ndi philisi dza mini havhaḽa vhanna vho ya vha thoma u takutshedza vha ima nga milenzhe ngauri nṋe ndo vha ndi tshi balela miyanga vha sa nkoni nga hetsho tshifhinga vha tshi ḓisa philisi nda sa nwe vha tshi ḓisa tshifhio nda sa dzhii havhaḽa vhanna vha zwi vhona uri ho ṅwananyana u balela ha vha miyashu ra sa takuwa a nga si tshile vha thoma u takutshedza nṋe ndo vha ndi tshi nwa philisi ndo to imeledziwa nga khaladzi dzanga ya sapoto i vha i khulwane ngauri vha vha tshi tou ngimeledza na zwiḽiwa vha vha tshi tou imeledza uri a vhaḽe vha nwe philisi ngauri nṋe ndo ndi tshi khou konḓisa nga hetsho tshifhinga vho sumbedzisa zori tshitzhili vho tshi vhona kha muthu vha tshi khou tshila naye vha songo mu kwatela musi vha tshi ḓo wanulusa uri vhone vha na tshitzhili no humbula uri vhone vho sumbedzisa zori a vha muthu vha tshi khou tsa nṱha na fhasi ya zwi to pfala uri u tea uri u kwate uri hola muthu ndi ene o nḓisela zwithu ngauri nṋe ndo vha ndo dzudzanyea ndi sa khou gidima havhaḽa ri ndi ene we a vha tshi ya nṱha na fhasi hezwo nda zwi tou zwi ḓivha uri u ya nṱha na fhasi hoyo muthu so ndo ya nda zwi wana zwa mbaisa mara hu vha sina tshine nda nga ita ngauri tsho ntsalela u ṱanganedza uri ndi khou tea u ṱanganedza uri ndo vhuwana a hu na reverse a u iwi murahu wo tshi wane tshino tshitzhili musi vha tshi takuwa vha tshi thoma u amba musi vho ḓiṱanganedza zwenezwo vho no tenda uri hai nṋe ndo ṱanganedza tshitzhili ketshi ndi natsho musi vha tshi thoma u takutshedza vha tshi vho ḓo amba vhathu vha dzula tsini vha tou itisana musi ndi tshi thoma u takutshedza uyo amba vhathu vho thoma u zwi dzhia sa madze uri zwine a khou zwi ita zwi nga a si zwa ngoho ngeno uḽa uri ndi tshi lwala vha tshi khou amba uri hola muthu HIV positive mara hezwi ndi tshi vho tou zwi thoma ndi tshi vho tou takutshedza uri ndi a takutshedza zwino ndi a vhudza vhathu vha tshi vho tou pfha nga ri ndi tshiṱori a si ngoho zwine nṋe nda khou amba zwone ndi sokou tou vhona u nga ri ho vha na mihumbulo minzhi na musi vha tshi thoma u zwi wana kana musi vha sathu thoma u tou zwi ṱanganedza uri nga ngoho vha na tshitzhili tsha HIV na tshitzhili tsha HIV kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo havho vhu vha vhuhani vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha ne vhutshilo hanga u vha u right nda ndi muthu ane a vha right ya ndi zwine nda nga amba zwenezwo a vho ngo vhuya vha thoma u vha na miṅwe mitsiko naho vho no ṱanganedza ngori thiri zwino u ya ṱanganedza tshithu mara nga nṱhani ya nḓila ine vhathu vha 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 tshi khou ita ngayo musi wo no ḓibula kana wo ḓivhudza uri ndi khou nyaga u amba zwino thi ṱoḓa u zwi dzumba wa wana uri khamusi vhathu vha khou tou zwi ṱanganedza zwavhuḓi a u ngo vha na u sea vhathu a u ngo vha na u itisa zwiṅwevho nyana zwe zwa sia khamusi na vhone vha tshi vho sala vha tshi vho ḓi ri khamusi vho funa ndi songo takuwa ndamba ngori na musi arali ndi vha ndo dzula nṱhazwo vhathu vha sa nga zwi ḓivha zwiamboambo zwo vha hone mara fhedzi zwiamboambo zwa si nyite uri nne ndi songo ya phanḓa nga zwi nda ḓivhudza zwone zwine nda vha kha zwone ndi mbizo ngauri ndo vhidziwa ndi thoni dzi fhisaho uri kha ndi yo vusa vholala thoni dzi fhisa u fana na nne so ndi tshi vuwa ndo vuwa ndi na hola muya wori nnyi kana nnyi wamba zwifhio phanḓa ndi hune nda ya hone a thongo vhuya nda discouragewa nga muthu uri nne ndi songo ya phanḓa ndi ngazwo na musi vha tshi mbona ndi kha ḓi stand uri ndi khou takutshedza ndi khou ri ndi a thusa vhathu no matter nnyi wamba zwifhio kana ambi zwifhio ndi vhudza u ya phanḓa vho sumbedzisa zwo ri vha vhathu vhoni dzi fhisaho zwine zwa amba uri vha vha tshi khou lwala nga maanḓa kha vha ḓo vhudza vhathu nga ha u dzhia dzilafho uri vhone dzilafho ḽo vha thusa hani ngori hu na vhathu vhane na musi vha sokou pfhesesa ungari vho wanulusa uri vha na vhulwadze kana vha na tshitzhili tsha HIV kha musi vho mulovha hanefha kana si zwa kalekale fhedzi vha ḓi vhudza uri hai nṋe mishonga thi khou dzhia vhone yo ḓa ya vha thusa hani ya mishonga i ya thusa ngauri i ita uri u recover u vhuyelele kha zwe wa vha zwone remember hezwi u tshi lwala ndi tshi ri ndo vha ndi thoni dzi fhisaho hange thoni dzi fhisaho ndo sumbedzisa uri ndo vha ndi tshikelentoni so uri nne ndi vhuye ndi bve kha tshikelentoni ndi vhuye ndi vhe ndi vhuzane vha khou mbona zwa zwino ndi yone treatment ndi wone mushonga wo ngita uri ndi vhuye and ṱhamusi tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshi amba nga maanḓa ndi tsha uri muthu wa HIV positive ha thoma u fhola muvhili u thoma u fhola muthu wanga ngomu ndo thoma nga u ṱanganedza zwine nda vha zwone vha thoma nga u ṱanganedza zwine vha vha zwone ha fhola muthu wanga ngomu hononi muthu wanga nnḓa u kona u fhola so na musi vha nga dzhia philisi vha dzhia philisi mara muthu wanga ngomu a songo fhola a huna hune vha ya hone vha khou tou shela maḓi nṱha ha tombo so muthu wanga ngomu a fhole u fhola ha muthu wanga ngomu ndi uri vhone vha ṱanganedze musi vhone vho ṱanganedza hola muthu wanga ngomu a fhola na muvhili u a thoma u ṱhurumuwa zwino dzinama dzi a vhuyelela wa vhuyelela ndi vhudza wa takutshedza wa vhonala uri ndi muthu
086 0002503 kana vashumisa X @ms_p_dj kana mara uzipi rsabc.co.za neri kutama mchilisi wa Parapara FM na bwana bashi da chanyambezano ya dubala na musi nga uri live izo zino ka Facebook na ka YouTube rifhebo mchilisi wa Parapara FM na bwana bachi busambuso zine babanazo kandi buzanyi 086 0002503 labari senga pa kamsiri na mchilisi lokobera Parapara Ai, arali hapa usina mutu riabuya zune mtichereso wa Parapara FM kabe bachiputeza ka 086 0002503 kadora bere so ndimini zune batama uzibona kana chanduko ne batamo ibona ka kutanganedzere kwa vatu kana kuvonere kwa vatu kwa chichiri cha HIV pana kala Africa Chipembe rishida bere sorry vatu bane baswika milioni za 80 pana kala Africa Chipembe bakochira vanacho ichi chichiri ari doro ndikote muntu bazori but amobona uchishanduka minika kuvonere kwa vatu kwa chichiri cha HIV ngandira ine vatu babona chichiri cha HIV ngauri wana bamwe vatu bachiambori una chichiri cha HIV chachiro we mutu oloba ne ndikotama vatu vachivona like mutu anokuchira na chichiri cha HIV achifana na mumwe na mumwe unokuchira kele shango ngauri auchina different ya mtu anakuchira na chichiri cha HIV na mtu ane ukuchira asina chichiri cha HIV ngauri rikukona ujia dzirafo ndachira nga ndira yavhuḓi ufana na mtu ane HIV negative ziyela treatment enene ndaijia as for now rina program inokubizwa of you equals to you ineyo imela undetectable untransmittable zvinomba ri musiwo uchijia treatment usvika nawo nechichiri chadzumbama musi chiri chodzumbama zvama zvari aucha transmitta vhulwadze kha mumwe mutu kana kha patinara yawo zvinomba uri nendo rali usvika zvino ndo rali ndivudza ndiyafana na mutu ane ava negative ngari ndikujia mini treatment so nendifisa uri vatu avavone chichiri cha HIV nga ndira yavhuḓi basongo chachivona sachiguru ngari treatment ihone ndi mahala and ikuita uri zvithu zvikonadzeye murauni yangeni wova chiwana uri zvino ni HIV positive zviyakonda uri ungari iwe yobeba mwana avuya ai wavhuḓi mara zvezvino ngari ni huna treatment huna zvithu zvoṱhe zvihone available nga mahala dzikliniki zvithu zvoṱhe zvikokonadza so ndipfa uri HIV aichava chiguru then ari ivone sa chichiri chinei rono chikunda usvika zvino so na mutu richimuvona HIV positive ari mujie a mutu ane ukufana na mumwe ngari ukuchira ufana na mutu ane ava HIV negative usvika zvino 086 0002503 Parapara lokobera ndimadekwana bombudhi tumu wavo Parapara lokobera dinabo mticheresi ai apashinga bakushaba lokobera ndikomba nanyi mbudziso panoye ndikatambori ndiyambe navo muthu ndiyavadiva unayo ravyarapanga nahone ndivafunela uri havashavi u ṱalutshedza tshitori tshavho nga nḓila ine vha khou ṱalutshedza ngayo namusi ndi venda vhuya nda vapfa vha tshi khou ṱalutshedzisa zwone huṅwe mara zwithu zwine nda khou ṱoḓa amba zwone ndi zwino ndi zwa uri vha ri mini kha vhathu vhane vha kha ḓi tou dzhadzha muthu nga maṱo nda bambe dzimusekeni vhathu vha mbo ḓi amba uri hai hononi u khou vhaisala ndi amba uri vha si zwi fhedza zwi tshi kwashekana na muthu uri a pfe a tshi shavha na zwo thesiwa ngori already vhathu vho no amba zwino ndi khou sokou tou tama uri u nga ri vha nga amba na vhathu ngori vhone vha khou tshila vha khazwo ti vha nga ṱalutshedza vhathu khamusi i tshi tou vha khaidzo yori vha songo dzhadzha vhathu ngauri muthu vhavha vha khou mu vhona vha 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 tshi khou ḓita madokotela a maṱo zwi shavhisa vhathu na vhathu vhanzhi vhane vha khou vhaisala zwi songo fanela namusi ngauri vha khou shavha uya zwibadela sa izwi vhathu vho no ḓivha amba kale uri vha khou vhaisala mithini vha ḓo thetshelesa radioni tsiri zwavhuḓi musuke vhathu vho dzhadzha nga maṱo ndi vhanzhi and iwe unoko dzhadzhiwa u tea u tou dzhia decision u tea u tou dzhia liga la uri vhathu vha ngamba kana vha ngambi ndi khou tea uri ndi ye kiḽiniki nne ndi yo ita zwo teaho ndi tshi itela nne moni ngauri vhathu vha nga si litshe u amba ndo rali nne nga tshifhinga tsha musi ndi tshi khou lwala ndo ambiwa uri vhege i nga si fhele ndi songo lovha so vhathu a vha litshi u amba
tshine tsha vha hone ndi tsha uri hezwiḽa zwe vhathu vha amba ne kha ndi vha shonise nga u ita zwo teaho, ndi ye kiḽiniki ndi testiwe ndi dzhie treatment ndi isa phanḓa na vhutshilo hanga. Hezwiḽa zwine vha khou zwi amba zwo ndzhadzha havho zwi fhedze zwi si tsha shuma tshithu. So hezwiḽani vhathu vho u dzhadzha, iwe wa dovha wa ita zwezwiḽa zwine vha u dzhadzhela zwone, u vha u tshi khou vha takadza, u vha u tshi khou vha nanisa uri vha nane u amba. So uri vha songo nana u amba, a vha ri u amba iwe u ite zwa vhukuma. So u ambiwa na zwone ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa phusha muthu uri a ite zwa vhukuma. 086 0002503 Phalaphala. Lokovera. Afa ndi afira. Lokovera. 086 0002503 Phalaphala Lokovera. Madekwana ntesa mispina mwenu urini renani misiyote. Nda mis yembo ditumuwa bado dowafu babuye mtishirisi wa Phalaphala FM ndo bari kujia dzitingo dzabo fedzi zwa zvino mtishirisi wa Phalaphala FM kaba ntendele tumeri furenga apa musi richibuya fedzi risa panda no chia tingo dzabo ka 086 0002503. Vanga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo, u fara songo tea, u rwiwa, phalano isina khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u nda kana dza mishumoni. Clientele Legal i vha ṋea vhoramelayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliho tshikwama. Vhoramelayo yashu vha dzula vho vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Siyakhala eMzansi. Tingwe na Carling Knockout titatisana na timu ya Carling All Stars nommangu wa honga bone. Hey, the 2025 Carling Black Label Cup. Chipuga cha Tigwema. Kabatangana cha mutambovu kati ya Tingwe na Carling Knockout na Carling All Stars. Ngamukibera dubala busumira runya na busiku. Twi ka SABC 1 na SABC Plus. Kaukanyo ya mutambo ido toma hapufa. Kawaraya bubiri ngamasiari. Banga toba bawana ka Phalaphala FM. La awara burarunga masiari bautisala nga uduhuta nga SABC Sport. Vana bindu line vha ṱoḓa u ita khungedzelo yalo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kome vha hangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana nga email kha mulelu@sabc.co.za. Ri a vha anela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Rodigeda Laboraru awara ya malo usika awara ya tae na Miss P Phalaphala FM. Fumi tahe wa minete nduli bakawara yabu tahe ndi Phalaphala FM ya kaprasi ya kasho ya Afrika Shipembe mega mshimo ndi Rodigeda bana Miss P usika istora awara ya tae na musi rozurana myeni washu bane bobvera khagala nga chimo chavo chauri baya lwala vhulwadze ha HIV mtishiriswa Phalaphala FM. Hezwi ne zwa to amba fhedzi uri musi ri tshi khou pfa hei ṱuṱuwedzo yo to raliho na musi ri ḓo guda mtshitsheleso wa Phalaphala FM na riṋe uri musi ri tshi ya phanḓa ri songo lavhelesa vhathu nga nḓila iṅwevho nahone ri kone u wana nḓila dza khwine dzo uri na riṋe ri kone u ḓitsireledza. Nomboro ri 086 0002503 myeni washu vho dzula fhano vho ri ṱalutshedza uri hai muthu muṅwe na muṅwe no tama vhusambuso kha vhusembudziso vha songo pfa vha tshi shavha. Kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine vha ṱangana nadzo ngauri ri a fanela u lavhelesa na dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo sa muthu ane a vha na tshitzhili tsha HIV. Ne u swika zwino ndi nga story nga maanḓa ndi na khaedu kha nṋe muṋe ngauri nṋe ndo no ḓi ṱanganedza ndi khou ita zwoṱhe zwo teaho. So ṱhamusi challenge ine nda nga ri ndi ya i vhona ndi ya vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV uri vhunzhi ha vhathu vho no khou tshila na tshitzhili tsha HIV vha kha ḓi ofha u bvela khagala. Vhunzhi ha vhathu vho no khou tshila na tshitzhili tsha HIV vha kha ḓi offer uri like hezwinoni u tshi vhudza uri iwe u a funiwa u vhudze muthu straight uri nne ndi HIV positive u itela uri u kone u tshila free life ngauri u vha wo amba ngoho. So as for nne ndi free kha zwithu zwoṱhe so athina khaedu. So
Abanoni bathu ba rene ndi bone bane ba bana khaedu ngari abanya kuvela khagala abanya kudzia treatment aralula ri ba dzia treatment ra ri nga si yambe nga dzi 1.1 million za bathu bane ba kotea u vuseledzwa dzi clinic nga nthana ri aba dzia treatment. Kharali vha lesiri zwa zwino ri kha maḓuvha madakalo ndi zwifhinga zwine zwa vhori ndi dzi khushumusi zwino skale ḓo ri tshi khou vhona vhathu vhanzhi vhane vha ḓovha vha sa khou ḓiṱhogomela. Ndi zwa ndeme hani u ḓiṱhogomela ngauri vho sumbedzisa fhungo ḽa uri vhathu vhane vha vhori vha khou tshila vha tshi ḓivha natsho itshi tshitzhili tsha HIV a vha tsha vhonala no vhonala ndi vhathu vhane vha ḓi tou vha na mitakalo yavhuḓi. Zwino ndi zwa ndeme hani uri muthu a ḓiṱhogomele nahone a ḓitsireledze na musi a tshi khou ḓitshila na muthu a khou tshilaho naye ngauri vhanzhi vha sokou tou vhona u nga ri ndi tshitzhili tshine muthu a nga tshi vhona arali a tshi khou sokou tsa nṱha na fhasi kana a sa khou ḓiṱhogomela. Tshitzhili a u tshi wanisiwi nga uri iwe tsa nṱha na fhasi ṱhamusi ndo ḓi amba uri onoyo ane iwe wa tshila naye ene a tshi khou ya nṱha na fhasi ha na iwe hanefhaḽani. So ndi zwavhuḓi uri u ḓiṱhogomele zwa zwino ndi nga ri tshi ri muthu a ḓiṱhogomele ndi nga amba uri ni kha vhala vhathu vhane vha vha HIV negative u ḓiṱhogomela havho ndi uri vha ṱuwe vha ye kiḽiniki zwino vha yo dzhia dzi PrEP tiroda dzi PrEP dzine dza vha hone dzine dza khou thusa vhathu vhane vha vha HIV negative zwi amba zwari uri vhone vha ḓitsireledze a vha ṱuwe vha yo dzhia dzi PrEP vha ḓo ḓitsireledza dzi khondomo dzi hone na dzone a vha dzi shumise. So na nne nda vhe HIV positive a thiri zwino na nne ndi tea u dovha hafhu ndi ḓitsireledza na nne muone nne ndi ḓitsireledza nga u dzhia treatment yanga ngauri zwino magaraba a khou vhuya thiri a khou vhuya Venḓa a tshi vhuya Venḓa ndi vhudza u khou litsha treatment thi u khou yo wana mufuna muswa ndi amba ri like ndi khou wana muthu muswa ndi khou fha example uri ndi u khou ḓa muthu muswa ari ndi vhudza ndi ani funa na ndi shavha u amba ngoho treatment iḽa yanga a thi tsha i dzhia vha khou zwi vhona. So hu vha hu balelwa u ḓiṱhogomela hezwo zwithu. So muthu u tea uri ene muṋe a ḓiṱhogomele ane a dzhia treatment nga December a continue no dzhia treatment yawe zwi amba uri u ḓo vha a khou ḓiṱhogomela. Ane a vha HIV negative naye a gidimele kiḽiniki ya hawe ya tsini a yo wana dzi PrEP a wane na dzi khondomo hu itela uri hu vha u ḓitsireledzaho hu vha u ḓiṱhogomela hawe zwezwo. Vha tshi ṱangana na mufarisi ane vha 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 naye vha na muthu ane vha khou tshila na izwo zwino? Yes nne ndi naye. Vha tshi ṱangana naye vho ḓi muṱalutshedza uri nyimele yo ima nga nḓila ḓe musi nahone vha tshi kha ḓi khamusi vha sathu vha na muthu vhathu vha vha sangi vha ya shavha nyana arali vha tshi nga muvhudza zwo uri vha na tshitzhili tsha HIV? Nne ndo ḓi tou thoma u shavhiwa ndi thovhoni dzi fhisaho ngauri ndi thovhoni dzi fhisaho nda ndi na muthu ane ori u fari ndi vhudza u HIV positive ndi kha ḓivha ndo lala thovhoni dzi fhisaho ambo ḓi shavha. So zwi amba uri na musi ndo no ḓi fhola vhathu vha vha khou shavha u ḓa mbudza uri ndi vhudza ri a u funa. So nda ḓivha na mashudu a uri ha ḓi ḓa muṅwevho uri ari ndi a u funa nda ḓi ḓi ambela ngori vhone ne vha tshi mbona ndo rali ndi khou nwa philisi a ḓi nṱanganedza ndo rali ndi tshi khou nwa philisi dzanga. 086 0002503 harife phalaphala Lokovera phalaphala ndio ndi nga pusani ngeni kwa manenyu ndi Chief Muluvhu ndi vhudza uyani ngiyona ubuyani nyanziva lena muski Chief Muluvhu ya nyanziva rivaro tsaya ya ndiko mupfa ndikutotaka uri khala yanga nende ndiva na chifuna sa mata netball ni safone phosho kinanga tokota ka ntore ni ko thusa vamwe vhathu vhane vha lwala mini abalwali na vhane vha vha uri vha gude ende zwine na kuita zwone mudzimu kani sido faze ni vhona vhutshilo bulapfu ndiko livhuwa khala yanga ko livhuwesa ri livhuwa nga maanḓesa Chief Muluvhu. Ndiko uri ndi tshi lavhelesa nga ngeno nda vha ndi tshi khou wana mulaedza une wa khou bva kha Chief Muluvhu ngauri u khou tou bva amba hanefha zwi amba zwo uri a vha ri ndi fhirele kha muṅwe muthetshelesi Lokovhela phalaphala ndi madekwana ndi khou amba nanyi vha khou amba na Ntsakova Mkondeni ya amashambo ndi vhudza uri ni khaladzi yanga ndi hone uri ndi hone ndi mushe ya ndi kumufara nṋe ndi vha ndi khou go vhudzisa uri ono shuma na dzi organizations dzifhio around u vha khou ita dzi awareness dzine vha khou dzi ita dzedzo dza HIV and AIDS vha ḓo thetshelesa radioni. Okay ndo livhuwa around Mukondeni Mashamba
Chivuyuni, Muaweni. Ndo enda shuma na Mumba. Ndo shuma na Mumba, musi ba Mumba bontebelela babona zwo fanela uri ndibuza ndi khwene rudzhenise kha program ya rine ri ṱuwe na iwe zwikoloni uende utsivhudza vhana vha tshikolo. So ro ya ra ḓi thomela Chikhuthula ndoya nda ḓi ṱalutshedza story changa nda ḓi advisa then nda ḓi dovha hafhu nda fhirela navho ha Mashamba ro ya ra Luombe ubva ra Luombe ra ya Lishavana ubva Lishavana ro ya ungari Mainganya ndi musi ndi tshi khou tshimbila na Mumba. Vhathu vha Mashamba vha sumbedza vha tshi khou tikedza badi na u ima naye. Ya vha khou ntikedza ngauri u tikedziwa nga vhathu vha hayani na zwone ndi zwavhuḓi. Musi vha Mumba vha tshi takutshedza vha tshi ḓa kha nṋe uri a ri ṱuwe ndi vhudza ndo vhonaho zwiṅwe zwithu zwa nṱha nga maanḓa uri havha vhathu na vhone vha khou ḓo ntakula. Ṱhamusi ndi sa hangwi muṅwe muthu ndi sa ambi nga Mumba zwino ndi khou nyanga u amba futhi nga Mukondeni ndi sa hangwi na Deep Renzo. Deep Renzo ndi muṅwe muthu na ene we a pfa uri ndi vhudza u takutshedza ari hai na nṋe ndi a takutshedza uri ri takule ndi vhudza ye nṱha na zwino vha tshi mbona ndi hafhanoni Deep Renzo o phusha nga maanḓa ende na zwino u kha ḓi phusha uri a ri ye phanḓa. 086 kana vashumisa X @msp_DJ kana vashumisa Facebook ndi Phalaphala FM ri na misi yoṱhe vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya share ḓigeḓa zwa zwino kha ri thome ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya fhedzi ri vhuya ri tshi isa phanḓa na u dzhia ṱhingo dzavho khathihi na u pfesesa khwine kha ndivhudzanyi hafhanoni ri sathu vala ino mbekanyamushumo uri kha vhane vha vho ri vho testiwa kha musi vho mulovha kana sikalekale a nga ri mini khavho ri dovha hafhu ri wane vhona ṱhuṱhuwedzo ine nga sia nga maanḓesa na vhaswa ngauri vhaswa vha hanoni maḓuvha hai dzi khou vhuya nga maanḓesa ndi ngazwo ri tshi amba ri tshi dovholola uri nga zwifhinga hezwi zwa madakalo nga urali vhathu vha ita vha tshi nga vha ya ḓi hangwa nyana thi ḓivha uri hu itea mini nga hezwi zwifhinga uri vhathu vha ya takala nga maanḓa vha hangwa na u ḓiṱhogomela nṋe na vhona ro thoma ra fhira nga hafha. U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya R200 musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Rodigeda Lavuraru awara ya malo uswika awara ya tae na Miss P vangari doba na musi wa mashango dava ka DSTV audio bouquet channel 811 kana vari dalela ka www.phalaphalafm.co.za. Ya fumi minete ndi lubaka wara ya vhuṱahe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Lavurika Tshipembe ndi mbekanyamushumo ya Rodigeda na musi ri tshi khou elelwa na u lavhelesa ḓuvha la AIDS mthetshelesi wa Phalaphala FM ḽine ḽo vha ḽa u thoma ḽa uno ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Fhedzi ro vhona uri zwo tea uri dzule fhasi ri lavhelese ḽi fhungo ri tshi tou vha na muyeni washu vhane vha vha na tshitzhili tsha HIV vhane vha ri hai Miss P nṋe ri yone ri ḓo ḓa ramba na vhathu ri ḓo ḓa ramba na tshitshavha ri ḓe ri vha eletshedze uri vha ṱhogomele zwifhio na zwifhio. Kha ri ḓo lavhelesa musi zwino ri tshi khou lavhelesa kutshilele kwa vhaswa vho amba uri vha tshimbila vha tshi amba na vhaswa kha vha ḓo kaidza vhaswa vha kaidze vhathu vhoṱhe ri tshi lavhelesa kutshilele kune kha musi ḽiṅwe ḓuvha kana matshelo zwi nga vha sia vha na tshitzhili tsha HIV. Ṱhamusi u tshi nga ri u tshi kaidza vhaswa wa thoma wa amba uri a ri fhungudzeso ya zwipotoni nga maanḓa ngori zwipotoni ndi hone hune vhunzhi ha vhathu vha khou wana hone vhulwadze. Ṅwana u khou bva like a tshi vho thoma unga uri grade 12 kana u bva grade 12 vha wana uri vha vho thoma u gidimela hangei thavene. Hangei thavene vha tshi swika vha khou swika vharengeliwa halwa ine vha khou tea uri vha i badele. So vha tshi badela hovhula halwa a vha u badeli nga tshelede vha khou ya u badela nga vhudzekani hune vhu vha vhu songo tsireledzea lune zwi amba zwa uri ni vhone vha 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 tshi khou yo wana tshitzhili tsha HIV. So ṱhamusi u nga ri a vha fhungudzese nga maanḓa o ya mahalwani a ri fhungudzese nga maanḓa ndi nga ri mini a vha ri ndi ambese nga maanḓa nga mahalwani ngauri ndi hone hune vhathu vha khou ya vha dzhia hovhula vhulwadze mahalwani ngori muthu u khou rengeliwa nga vhathu vha 5 a fositelea uri u tea u badela vhala vhathu vha 5 zwi amba zwa uri u vha a khou dzhena kha vhudzekani na vhathu vhaṱanu vho ya ngo fhambanana vhane a ḓivha uri vha lwala kana a vha lwali vhane vha 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 songo tsireledza nga hetsho tshifhinga ngauri vha vha vho rengela something lune iwe u khou tea uri u vha badele nga musi songo tsireledza. So ndi nga vha kaidza henefho uri vhaswa we a ri bve zwipotoni ri litshe u rengeliwa mahalo a mahala ane ra ḓo fhedza ri tshi a badela nga ṱhoho dza vhurena.
Ka he 8 million ya bathu bane ba khou lwala kana bane ba na tshitzhili tsha HIV fana kha Afrika Tshipembe usumbedzo pfi u ya hanefa kha 2 million ya ba bathu ndi bane a ba khou dzhia mishonga vangamba mini kana bangari mini kha muthu ono khou thetshelesa nga tshino tshifhinga ane a vhori ha khou dzhia treatment yawe ndi ḓo ri khavho ndari vhone vhane vha sa khou dzhia treatment hawa vhathu vashu a u tsha vha tshone tshifhinga tsho ri vha ri vhone a vha khou dzhia treatment then advice yanga ndi ya uri ava humelele clinic ya hawe ya tsini if wo testiwa because huna vhathu vho testiwaho vhane vho litsha zwiambara vha khou dzhia treatment zwino so vhenevho vhathu vhane vho testiwa vha humela murahu kha dzhia treatment ene ndi khou ri khavho ndiri a vha humele dzi kiliniki dza tsini vha ye vho dzhia treatment vha songo humela vha tshi bva mukondeni vha songo ri vhone vha khou humela u dzhia treatment vha tshi khou ya kiliniki ya Thohoyandou u dzhia ngei hune matshelo vha ḓo balelwa u swika nga musi vha sina tshelede so musi vha tshi humelela a vha humeleli kha dzi kiliniki dzavho dza tsini dzine na musi vha sina tshelede vha ḓo kona u ya vha dzhia treatment yavho nga milenzhe arali vha sina tshelede so a u dzhiwe treatment a una nga mukhwa muṅwe arali vho litsha a vha vhuyelele vha dzhie treatment nga tshenzhemo yavho musi vha tshi dzhena hafha ngomu dzi kiliniki ngori vhaṅwe vha 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 tshi khou ḓi shavha uri kha musi manese vha ḓo ḓi vha sedza kana vha itisa zwiṅwevho vha fariwa nga nḓila ḓe hangei dzi kiliniki ṱhamusi u tshi vhona vhaṅwe vhathu vha tshi shavha uya kana a shavha ya kiliniki ya hayani vha vha tshi khou shavha uri ndo rali ndi vhudza ndo ya nda testiwa kiliniki ya Mashamba ndi ḓo fha example nga nne muṋe nda yo testiwa kiliniki ya Mashamba ndi vha ndi ṱhamusi tshine tsha nga ita uri ndi songo nyaga u ya kiliniki ya Mashamba kha muthu ambela ṱhamusi ndi yambe nanga muthu muswa ane a khou nyaga u testiwa kiliniki ya Mashamba a tshi bva Mashamba kana a tshi bva Mukondeni tshino mu shavhisa ndi tsha uri u vha a tshi khou shavha uri hola muthu on testaho if ndi muthu wa hayani zwi amba zwari a tshi bva hafhaḽani u khou yo vhudza vhaṅwe vhathu uri hola ndo mu testa namusi u HIV positive ndi zwone zwine zwa khou raela vhathu kha dzi kiliniki dza gai dza kule hu vha u khou shavhiwa ḽeḽo 086002503 je mthetshelesi washu wo tou fhedzisela wa ḓuvha ḽa namusi mthetshelesi Lokovhela phalaphala vafanana mangelasi ndi vhudza mani ndi ṱolo ṱangana na fhethu hunzhi ndi khou tou pfha ndi khou tou mulivhuwa zwihulu vhukuma misi uri ndi mufumakadzi o ḓivhudzaho ane a tshimbila tshi ṱuṱuwedza vhathu ndi ṱangana na badi naye fhethu hunzhi vhege dzo fhelelaho na muṅwe mushumo nga hanefha kha mashango a tsini na riṋe vhaḓivhidzeli wa vhori o balelwa u swika ndi tshi khou ri ndi vhudza nṋe ndi tou dzhena u tou mulivhuwa kha zwine a khou ita zwone ndi khou pfha ri khou ṱuṱuwedzea zwihulu vhukuma misi ndi vhudza kha fere ngo tou ralo ṅwana mukalaha ndi khou livhuwesa ndi khou livhuwa nga maanḓesa ndi vhudza havha muthetshelesi vha tshi khou amba ndo ri ndi tshi mulavhelesa nda vhona tshi nga zwi khou sendelesa nga maanḓa ngomu mbiluni ndi ngani zwine vha zwi amba ṱhamusi zwa uri ndi enda vha ngwana fhethu hunzhi ndi enda ndi tshi thusa fhethu hunzhi ndi nga nṱhani vha ngwana fhethu hunzhi ndi tshi khou thusa nga nṱhani ndi a vhavhiwa musi ndi tshi vhona muṅwe muthu a tshi khou lovha nga vhulwadze HIV ngeno vhu si tsha vhulaya vhu si tsha vha dada ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri vha ngwane hoṱhe ndi tshi dzama u preacher gospel uri vhathu vha zwi pfesese vho khwine vha zwi pfe vho khwine uri ende musi vha nazwo a si vhone vha vhoṱhe na vhaṅwe vhathu vha nazwo o rali ndi vhudza a tshi khou ima amba vhone vha nazwo vha tshi khou khuda vha kha ḓi khudela mini ndi ambara vha kha ḓi shavhela mini hu na ndi vhudzane o no takuwa o ima u khou ri u thusa vhaṅwe vhathu ndi zwifhio zwe vha zwi guda nga vhone vhaṋe kha ulu lwendo lwavho lwo tshila na tshitzhili hetshinoni tsha HIV tshe ndo guda uri u tea u ṱanganedza zwine iwe muṋe wa vha zwone ngauri wa sa ṱanganedza zwine wa vha zwone a hu na muṅwe muthu ane a nga u ṱanganedzela zwine iwe wa vha zwone nṋe ndo rali miyanga vha nga si ṱanganedze zwine nṋe nda vha zwone zwi amba uri nṋe ndi khou tea u ḓi ṱanganedzela nga ndoṱhe ṱhamusi ndi tshi tou nanga u ṱanganedza hafhanoni kha HIV ndi ngauri u ṱanganedza ho hu khou konḓa kha vhathu vho no khou tshila na tshitzhili tsha HIV zwi khou lemela uri muthu a ṱanganedze ende vha vhuya vha balelwa u ṱanganedza zwi amba uri vhone vha vha vho tshinya tshiṅwe na tshiṅwe tshavho ngauri u sa ṱanganedza ndi iṅwe ishu khulwane u ṱanganedza ndi wone mushonga muhulu kha hovhunoni vhulwadze ha HIV vho amba nga dzangano ḽithihi vha shuma nalo musi vha tshi khou tshimbila nepha vha tshi khou ṱuṱuwedza vhathu ndi afhio maṅwe a madzangano ane kha musi vho no shuma nao kana ndi ḽeneḽo dzangano ḽithihi fhedzi ndo ya nda launchisa TAC Mukondeni ndo lavhelesa uri ri ḓo thusalea Mukondeni
fhedzi nda fhedza ndi tshi bva kha TAC, and then for zwa zwino ndi kha program ya NAPIA ine zwa zwino ro vha ri kha 1.1 million art campaign ine ri vha ri khou amba nga havhaḽa vhathu vhe vha vha khou dzhia treatment vha litsha havha vho no khou tea u vhuedzedziwa dzi kiḽiniki. Zwa zwino ndi kha program ya NAPIA ndi tshi khou amba nga u rali. Kha ri ḓo lavhelesa uri u ya phanḓa u bva hafhanoni fulufhelo ḽavho ḽo tou ima nga nḓila ḓe? U bva hafha u ya phanḓa zwavhuḓi vhuḓi nne ndo ḓivhudza zwino uri ndi khou ṱoḓa u ḓiimisa phanḓa ndi khou yo ḓiimisa nga ndoṱhe. Ṱhamusi vhathu vha nga ḓivhudzisa uri ndi vhudza amba nga organization uri kha organization mara phanḓa uri u khou ṱoḓa u ḓiimisa. Ndi khou ṱoḓa u ḓiimisa ndo lavhelesa uri hezwinoni u nga ngomu organization hu na zwine zwa vha zwi tshi khou tea uri u zwi tshimbile u nga ngomu organization, so vha wana uri nne ndi sala ndi tshi vhona unga ri ndi limited kha zwine nda vha zwone. So uri ndi songo vha limited ndi thuse tshitshavha ndi tshi ya phanḓa zwi amba uri ndi khou tea u tou takutshedza nga ndoṱhe nda ima nga ndoṱhe nda thusa vhathu hu sa khathali uri ndi khou wana sheleni kana thi wani sheleni, ndi ḓo vha ndi khou thusa vhathu phanḓa ndi khou yo thusa vhathu nga ndoṱhe. Ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo kha ri ḓo lavhelesa uri ndi ifhio ngeletshedzo ine vha vha nayo kha vhathu vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa, ende ri tshi khou lavhelesa mafhungo ane a uri zwo rali muthu a tou sedza muthu nga maṱo ra hoyu ndo musedza hana tshitzhili tsha HIV kha ri sokou ṱuwa roṱhe kana kha ri sokou itisa hani. Kha vha ri fhe muledza wa mbekanyamushumo wo vala une ra khou wana kha muthu ane a khou tshila vha na tshitzhili tsha HIV. Kha musi ngeletshedzo ine nda nga i amba ya u thoma ndi ya uri vhathu a ri bve nga vhunzhi ro testiwa. Hu tshe na vhathu vhane nga tshino tshifhinga a vhathu testiwa a vhathu ḓivha status tshavho mara vha khou kona u bvisa haya maṱo avho vha vhona muṅwe muthu ane a vha HIV positive ngeno vhona vha sa ḓivhi tshavho status. So ndi ḓo amba ḽeḽo ḽa uri a ri bve nga vhunzhi ri ro testiwa ri ḓivhe status tshavho uri hezwi wono ḓivha status tshavho zwi vha simple uri u kone u ḓivha uri iwe khou tea u tshila u ngafhi u tshi ya ngafhi. So ndi nga vala nga u tou ralo. Ndi khou livhuwa nga maanḓa vho swika kha ino mbekanyamushumo ri kha vhe vha tshi isa phanḓa na u eletshedza vhathu vhanzhi ngauri hu tshe na vhathu vhanzhi vhane vha kha ḓi ṱhoga iyi nḓivho. Ri khou livhuwa nga maanḓa vho swika namusi. Ndo livhuwesa khezwo mthetshelesi wa Phalaphala FM athina mbekanyamushumo ya namusi ya ro ḓigeḓe u tshimbila nga u tou rali ndi tshi tama u livhuwa muthu muṅwe na muṅwe wapo tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo heḽi fhungo ḽa tshitzhili tsha HIV a si fhungo ḽine ra fanela u ḽi sedzela fhasi. Hafha vhukati ha vhege ndi khou ri ndi tshi lavhelesa zwileludzi zwa vhudavhidzani u khou vhudziwa so vhasidzanyana uri kha uri ni vhe na ṅwana na uri ni vhe na tshitzhili tsha HIV ni nga nanga mini vha ri ṅwana hayi nṋe ri khou ṱoḓa tshitzhili tsha HIV. Fhedzi ni fanela u zwi ḓivha musi ni tshi khou tshila na namusi uri na zwa zwo ngo leluwa uri ni vhe ni khou vuwa ḓuvha na ḓuvha ni tshi dzhia treatment. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓesesa uri ni ḓiṱhogomele nga hezwi zwifhinga zwa dzi khushumusi ri a zwi ḓivha uri dzi vhegeni dzi ḓaho i ṱari na magaraba vha ḓo vha vho vhuya fhano Venḓa dzi khou yo vhuya nga maanḓa. Fhedzi mthetshelesi wa Phalaphala FM ri khou tenda no fula uri nga mbekanyamushumo ya namusi navho vho laṱaho fhulufhelo vhane a vha khou takutshedza vha dzhia vha nwa dziphilisi dzine vha vha nadzo vha ḓo thoma u nwa dziphilisi dzine vha vha nadzo. U bva kha Miss P na mubveledzi Tshitago nga ḓuvha madekwana vhuḓi zwa zwino ri khou mbo ḓi nambara ya mafhungoni awara ya vhuṱahe ha kona u tevhela mbekanyamushumo ri adzedzane vha khou ḓiselwa nga Blue Monkey. Yo nda mbo ḓi kuitiwa na nga lupenyo ari nṋe ngeno mitshini ni ntsielani roṱhe mthetshelesi wa Phalaphala FM ri kha vhe madekwana vhuḓi. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Ari Mary Alex Nechapasha.